on YouTube. I go by the name J Pop. My ladies call me Darling Master Sugar. You feel me? So, I'm done. Say from a Diara. So, message to your ex. Mama. Hey. Ngase ingavuki iwe pamoko. Undlalile shemu. Ndaqhubekela shemu. Ngiya ngathukisi. Andikufuni ne but ngase ngifisela okubi okuzayo ebumini bakho ungaphumeleli. Ngase ipista yakho ilale ingabo. Serious ngase ipista yakho ingalo. What up everybody, this is your boy Patrick Meta Pata and then when you're with Talula, show YouTuber. Always. Okay, what up? A message to you. I didn't support us. I will keep on. Okay, Diego support us. Sure. A message to your ex. To my ex? Yeah. Fuck you, dog. Fuck you, brah. Fuck you, brah. Ukraine, boss. Ukraine, guys. I'm Ukraine, Talur. Yeah, how to think Talur. Thank you. You show, yeah. Go, let's go. Mucho Nicole. Chan. Suka. I cut niggas. We are with I'm Tanda. next yako. Message to your ex. Igama lakhe nguNokuzola. Fuck you, Nokuzola. Yabona. Ndinoyithetha into yoba maka ekube toxic. Depression zakhe makashiye kokwabo. Balisa. Acha ngothwasa. Wala mama. Thokoza. Depression zakho shiye kokwensibhanqa. Sine depression ezayethi. Abokholo. Hayi bomgizo. Asiphelelanga. Exactly. Thokoza Mthanda. Thokoza. Iyatwaza exactly zangapha. Zangapha. Iyatwaza exactly. Yena uthi akathwasi ne. Bayaboniswa because wakhe wanibona ndiyofeba. Wafewa yena. Benifeba nyani phakathi. Yima ngokuze ndizongo xa ndifebayo. Basoba mangazana. Xa ndifebayo. Ewe. But kayingxaki ikuye ndithini mhlawumbi. Yafonyoza thabu. Yafonyoza. Asathi lezo zinto apha ngoku. Oh, okay. So exekethwas. Mathambo. Yena akathwasi but uyabonisa. Bathu wafewa. Kawufela kuyaboniswa. Aisha mola sensation ngasingafuthi. Ingavuki. Chokububi. Asiphela inye lapha. Akakwazi na juice ngam Tom. Thini zile juice ngam kodwa. Umbi. Ikwenza ngcono ndimhle umbi ndiyakulayita uzenza fresh ngam. Ayumbishe ngoko. Ngokutyebile ayakoko utukutuku. Ubumvumile ngoba emhle. So siya body shame ayitwala. Utyebile ngokutyebile. Ya body shame. Abanye abantu bayazibody shame. Nomfana. Bathi ngokwexopokoluka waye. Wangamthandi. Wayesithandwa ngixelele. Bengokho umuntu omfunayo sisondela gqithi. Bengokho umuntu omfunayo. Ngimobonayo program so sunilawula. Ngoku uyabona ba ufunwa ngabantu abaninzi uyanjikela. So waqomba mawufune lo mntu. Ewe. Uright lo mntu. Anibandi one thing for sure uyakhala xa ndimnikayo. Sikhala sethu. Namndazenzisa. Relax. Akazenzi. Namndazenzi for ubasela. Afuna take so ikhatha. Yo, what's up?